تركت هواي، تركت بضاعتي دنياي، تركت هواي، تركت بضاعتي دنياي. Hadirin para rabu sesame-same emul jaaki sareng Gusti Allah. Sepertama abdina ngatoraki nasongkem dari Hadratal Mukarram Kiai Haji Ahmad Badui Muslim Bunangkah aba abdina asabab seiya toreh tor seiyonceng neng emalem are samangken kak dinto beliau aba abdina Kiai Haji Ahmad Badui Muslim. Tapi amar ke beliau semangken para paan songkan odur teti beliau tak bisa hadir dek kakak dinto tempat. Mela dari kak dinto abdina atas nama keluarga besar Ki Haji Ahmad Badui Muslim ngatoraki nasongkem dek para ajunan sateja, terutama dek ajunan Kiai Punaji selaku sahibul hajah kak dinto juga dek ajunan sateja para rabu para teretan nyona pangapora cek pon dari beliau pola na beliau tak bisa hadir dek kakak dinto tempat ajunannya pora ikima. Alhamdulillah manteren abareng akalaban pangaporan Gusti Allah. Amin Allahumma. Ben anyoona duana samu kee beliau parengna tulis sae terus sae bisa abu debu bisa ada wah pole dek ke tengah-tengah masyarakat. Amin Allahumma. Hadirin para rabu sesame-same emul jaaki sareng Gusti Allah ngereng syokore dimin papangkian emalem are samangken kak dinto kalaban pamausan alhamdulillahi alhamdulillahi alal imani wal alhamdulillahi ala kulli halim makana. Apona pasabab tretan abdina sarang ajunan me pantas patot tor wajib asyokor ka Allah karena nun kelenon sampai saat malam are samangken sampai detik samangken sampai saat samangken abdina sarang ajunan ki paringin enceman odi sarang Gusti Allah ekinon alhamdulillah. Selain ki paringin enceman odi abdina sarang ajunan malam are samangken ki paringin enceman kesehatan bi Gusti Allah. Andi mata ki bisa ngabes, andi kopeng ki bisa ngiding, andi elong ki bisa nyergu, andi colok ki bisa akebi, andi tanang ki bisa alembai. Alhamdulillah. Abdina adua malar muka sateja sehadir lake bini tua ngude raja keni manteren terosa sehat bi Gusti Allah. Amin Allahumma. Karena nun kelenun bapak ibu ajunan saya alengki neng eka dinto sanau sacen ocen eja kaje mulai kele selake juk tojuk sambi kok rokokan sebini juk tojuk sambi neku bung pelengpungan kak dintoh coman setong sarata aponapa asabab abdina sarang ajunan ki paringin enceman beres enceman sehat non kelenon bapak manabi ampon sehat sarang beres ento cabut bi Gusti Allah manabi sehat sareng beres kento ampon epon dut pole bi Gusti Allah tak usah sampai sakit kencing manis darah tinggi jantung ben penyakit berek selain teh ken sakit kiki beuy rakerah posang napa tak posang pakaje posang napa tak posang abdi nari beriin ma kol setengah 2 malam datang dari pengajian depak kacompo masuk tedu ngata ngide masuk medem matah tak bisa apa-apa cuwet eko segeleng ngade gigi sakit mah loh gara-gara gigi sakit tedu ngata ngide
medem mata bisa posang ten gula teh. Dan gula entar ka pondok nok-nok lah benga santre ngocak ten gula kanak-kanak lo pola bedanak kanak andi tambena ke gigi ya bede kento apa amur kemur bensin nego ya jalannya mana reng posang bu gula ngocak kanak-kanak kalak maka bensin tak arapah kok tak kelar sakit ya jan gula aduh tinglah abid pah deteng teh santre ngiba pertalit segelas teh depak keadaan kalak sepertalit emur kemur mareh amur kemur alhamdulillah jen sarate gula ngocak kasih atau tuan dek remah dari miagari pah jawab bah mana biri berin nak adin tu sekek gerem amur kemur pertalit pah beres ada derma tangan diri mejan sara pak jawab ngarak yang tak juduh iku ya Allah an mangkana ngereng sokore babanya ajunan sempat ben Allah long molong kenceren ngacih eka dinto kalaben kabadaan sehat wal afiat doa kinah manteren terus sehat kepi amin Allahumma dua nomor telok abdina sarang ajunan malam are samangken paringin enceman sempat bi Gusti Allah sempat katipon apa make sempat along polong nang kenengan muljah acara muljah along polong ben oreng-oreng semuljah manteren terosa apolong sampai ke swarga amin Allahumma Allah insyaallah kor tantretan robetal kento disa pona robetal tantretan robetal kento tretan pangaji napas lebur sanyak sepak semangat agak panik make edu kurudu ban ocen pakun semangat ngaji insyaallah kiamat sajen tangi teh amin ko teh me bekeli reng dindare kan amin Allahumma amin Allahumma mi bengal sampian ada bu kiamat ki tangi mun beda orang lebur ngaji mak ke talangkong mak abdi nandi dalil dalam setong keterangan ane adep kamu gula makin kada jehi bertiga di salawai ore gula tanya ke tantretan rubatal nek eda jaan ni kenapa mak gunung-gunung cetak ji gunung eda jaan tasik gunung eda jeta pakaje eda jeta laok ta tasik deje tasik laok dalam setong keterangan kak dinto semator ka Gusti Allah saare samalam petong kali teh dek remah pamator tasik mator tasik ka Gusti Allah ya Allah pamator Gusti apa tasik abdi nyona idin da emma kake tasik troleng ngalele nga entar karo batal Gusti can tasik araba kake entar karo batal tasik sobung Gusti abdi keng kerong kareng ngoreng robatal tantretan robatal leko pas ada bu Allah tasik kak dinto cek ruka buru tasik tek perengaki Gusti Allah gelu tasik apa napa Gusti tasik edisah neng erobatal ki banyak orang-orang tua sujud kasengko tengah malam edisah neng erobatal ki banyak nak kanak kini nyusuh ke embun edisah erobatal ki banyak orang-orang laki bini tua muda raja kini semangat lomak ke teh ke pengajian Allah gelutase eko amin ko teh orang ngapa dinari kan me pahile bele jen tak tahu deh
Amin Allahumma. Alhamdulillah. Jan ramage. Tase ongke karo betal, jek ro betal tengki. Korang tengki ro betal teh. Harap. Dubake di bah ngumbuakeun gunung. Oning Kanan sampean. Kanan putrana Nabi Nuh buruh ka gunung sepaling tengki lober benung gunung nyelam kapi teh. Allahumma sholli ala Muhammad. Bah kurugun gulben sampean nikah. Kan mangkana korki lebur ke pengajian agak panikah insyaallah sadaja musibah si bekal etoron naki epa burung ke bibi Gusti Allah teh. Amin Allahumma. Barokana pangaji, barokana silaturrah, barokana alhamdulillah. Lebur nikah boleh pengajian nih terus lagi ya lanjut sampai kan kol berempat sobu cetak aja sobu deh. Tak lagi amun suruh bidatu dulu sobu deh. Lebur kok. Siapa sih ngocak jangan? Allahumma sholli ala Muhammad. Ane kan mangken kan tuan rumah nak ibu naji tadi. Tapi kan banyak penitia selain sinolongi kan. Alhamdulillah. Ani mangken nih si oleh kenceran pertama benih seneku emik nik kebuk benih sambian se ngaci nik kate sera si oleh kenceran pertama mangken nih engki gak dinto kiai punaji sareng sateje panitia yang mensukseskan acara malam mangken. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Gula ben sampian marena peleman dari Kak Dinto satentek du tentek telo tentek oleh berkat napa make sadoja tu sana kiai punaji sekeluarga ben sadoja tu sana panitia epe kol lagi ka sampian antos kita mare bakjak karo kun teloten tekbuk karo kun teloten pak aja cuma teloten pak tentek lema tentek 6 tentek sampai petong tentek sateja tu sana sahibul hajah ke punaji sareng sateja tu sana panitia seepe kol laki ke ajunan epolontor lebet pol empol negeri kin soko na ajunan benun kelanun benih kuncuman tu sana kipunaji bentu sana panitia mololo sepolontor tapi tu sana abdina sarang ajunan semulai lamba noro epolontor juken bi Gusti Allah teh. Amin Allahumma. Alhamdulillah. An mangkana tak rogi sambian make apu lapu make ojen pekun temet ngajin nge kanje napa tu sakapi semulai lamba epolontor bi Gusti Allah teh. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Mantar barokah termanfaatah terterus apolong sampai ke swarga. Amin Allahumma. Pon makin kan acara Isra kan iki ya bola nyatanya gelu napa anda bunda ke Hilmi mulai gila mi acok racok juga benar kan ekolopai mage aji ya salah bahasan je kasar ekolopai mage heng ara je palos nasokoni bahasa ji teh ekolopai kiai dei ada mage roskoros re kiai re kana mi aga ta bete yakin yang dinari jengko kiai kan eja lakan maki titik kiai mun roskoros ta bete pokok teh haram tak bete pokok are saben to mantap orop rebu haram to mantap orop teh abu gula lambak ki buru terjun ke pengajian teh tahun 2010 2011 gula kan tak surbanan sia surbanan gendi beurin teh engki gula tak surbanan lambak karo guna songkoan pote kelambian pote teh gula lambak ngi bebereng teh ketelo titik gula supir ngi boleh bereng tong aki ketepatan waktu gini ke bareng gula pada kelampian pote songkan pote teh gendengan ben gula teh
lempuan so keenteng kian pon mangkat ke pengajian teh depak ke pengajian toron depak ke pengajian tuan rumah kan macam dua teh beda tuan rumah si acabis ke kiai sebelum nak kiai api datu beda tuan rumah si acabis ke kiai samare nak kiai api datu le kini ke tepak ke tuan rumah si macam setong si nomor setong dak remah acabis ke kiai sebelum nak kiai api datu teti gula toron dari motor langsung eja habisi teh gula eja habisi pereng gula pada eja habisi pon ongke kelangker teh dapat kelangker panggil gula saya panggil teh cek gula saya panggil gula maju api datu teh mari api datu moleh dapat ke atas motor congok haram 10.000 lillahi 10.000 oh tajak ngocak gula teh tajak ngocak teh dapat ke jompok masuk enggak ke Roma apa bareng karo berkah ngolok salam assalamualaikum salam apa mol agak dia tak borok ketoy apa nata borok ketoy nyongok nyongok banyak teh ya Allah ngocak gula banyak kalak punten banyak tak borok enja tak borok tak ada rezeki kita borok dua rek pateh rezeki ada rezeki kita borok aji beni lakon manusia lakon Allah teti aji lakar sengaja ben Allah ibeki ke enje kalak beki ben gulet ya mun supir ben bensin teh tekor ka benter ji apa Allahumma sholli ala Muhammad keun kini ke gula mbutang ajekeun bareng boleh da budin teh haram membutang ajekeun boleh are mun deng ros-koros teh ambu sia ngolokan mak gae orang ngerken maceudin nu hibur kalau pai make hego kalau pai kiai deui Allahumma sholli ala Muhammad mantar barokah termanfaatah kalau pai de bun ke hilme gi buru jelakar bener teh menurut bude buruk murid macam dua beda murid gempang apal abid seelang siapa nak kena gini aji saya nak hubung-hubungan aji gempang apal abid seelang itu kan mangkan sampai ada buaki at-ta'allumu fis sighar kan naksi alal hajar ajar mulai ki kene pada benoles nang tas betok dek remah lekas cekak abid seelang ada lailang amin lah lesogi mon pidato ada amin Allahumma beda murid saya nomor 2 dak ada murid saya nomor 2 abid seapalah lekas elang saya rama amin eko mingil cengil dia iya yang dinar kana abid seapalah lekas elang amin eko mingil cengil masyarakat ajunan ke murid saya nomor 2 abid seapalah lekas elang saya rama ke iya dia tanya aki apa anda pun nak hilme mulai gila kalau pai make lah Allahumma sholli ala Muhammad pon tutup poin sini kah mohon urusan Isra Mi'raj mari gila pon dari Mekah ke Palestina ke Masjidil Aqsa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ongke ke Mustawa ke langit tembus langit ka ping betok ngan lawan ning gepi ulang abala sini kah nang ning dalam kitab Sunan At-Tirmidzi kak disebut hadis cek lancung kan mangkana ban gule ka bala jama turana mulai sampean paham iki setong waktu Nabi Muhammad kak dinto acareta tentang penciptaan malaikat Jibril sekak di malaikat Jibril kak dinto diciptakan dengan sakus bagus sebentuk dengan seindah-indahnya ropah luar biasa indah sampai saking indahnya malaikat Jibril kak dinto ake dui 600 lembang sekak di matong setengah lembang malaikat Jibril manabi ebuka
kak dinto mampu menaungi alam ben esena. Oh, Allahumma sholli ala Muhammad. Kan berarti luar biasa kentonon egi andi nematos lembeng tong setong lembeng malaikat Jibril manabi buka mampu menaungi no tope alam di bun beren alam sampai ke bun timur alam. Oh, begitu saking luar biasa nah penciptaan malaikat Jibril, begitu lastareh diciptakan malaikat Jibril, pah malaikat Jibril matur ke Allah. Darem pamator malaikat Jibril, ya Allah, pamator Gusti. Apa Jibril? Makhluk si ajunan ciptakan lebih indah, lebih bagus, lebih luar biasa etembeng abdinah. Pas ada bu Allah, oh tada Jibril. Mon siaga baan tada Jibril. Kama baan siaga jadi Jibril. Lastari mereng saka dito malaikat Jibril, pah langsung malaikat Jibril ka dito asojud, asolat nyembah ka Gusti Allah 2 rakaat salat. Tong setong rakaat salat ta malaikat Jibril ka dintoh ekalakoh 20.000 tahun. Sarokaat 20.000, mun 2 rakaat berarti 40.000. Oh, luar biasa kento mak. Mun gue leban sambian kan 5 menit mak. Mun depak gino lain mun gue leban sambian 5 menit mun depak jite. Mun depak itu pun pikirannya ke si ASC burang sabareng. Mun bagian saya lake Allahu Akbar otang ini nak si padang tete. Bener? Bagian si bini Allahu Akbar mekere lake natako abine boleh. Bener? Ada malaikat Jibril 20.000 tahun tong setong rokaat 2 rokaat 40.000 tahun. Begitu ampun lastari asolat asojud selama 40.000 tahun malaikat Jibril. Oh ngak malaikat Jibril pas ede bu ibi Gusti Allah. Jibril kadito Gusti. Apa jeng kaki Jibril? Engki Gusti. Asojud kaki Jibril, engki Gusti. Kaki apa jeng asojud nyembah kasengkok Jibril. Kalaban sakus bagus sesembaan, kalaban sembaan sojudan seluar biasa Jibril. Keng iya Jibril. Ku laku nang akhir zaman bekal bada nabi dia nyaman na Muhammad Jibril. Nabi sianya Muhammad dia adalah makhluk sepaling engkok kaleburi Jibril. Tak ada makhluk lain sepaling kaleburi sengkok kecuali Muhammad dia Jibril. Muhammad jadi andi umat Jibril. Umat tani keni Jibril. Salah ni keni lemah Jibril. Umat Muhammad jadi pada apa jeng Jibril. Umat Muhammad jadi pada nyembah kasengkok Jibril. Umat Muhammad jadi pada asojud kasengkok Jibril. Keng sakece Jibril. Salah sakece apa jeng tak hosok lekanan Jibril. Keng iya Jibril. 2 rakaat umat Muhammad si asojud nyembah kasengkok Jibril. Lebih engkok kaleburi etempeng sojud emban sepak 10.000 tahun jia Jibril eko. Amin kok teh. Tok makin macam amin deh. Aduh. Alhamdulillah. Nih kamak nih. 2 rakaat umat Muhammad serah gulaban sambian nih kete 2 rakaat gulaban sambian nyempe sujud ka Gusti Allah lebih ekaleburi bi Gusti Allah etempeng sujud malaikat Jibril sepak 10.000 tahun kak rote amin. Pah tamburuan malaikat Jibril teh pah matur ka Allah malaikat Jibril ya Allah mi bisa saka dinto Gusti. Mek pas sujud abdi sepak 40.000 tahun lebih maba ete peng sujud umat Muhammad sekun sekejap beda apa Gusti pas jawab bi Gusti Allah Jibril kake asojud ka engko tak nyoro ka kake Jibril keng Muhammad
umat Muhammad asojud kasengko nyembah kasengko jadi ya keng pola na esoro ben sengko Jibril eko alhamdulillah. Nih kama saking derin penting salat nih Isra Mi'raj nih kama saking derin penting salat mun urusan selain Allah Ta'ala taati kanan ka Nabi Muhammad zakat ayat toron haji ayat toron puasa ayat toron tinggal dapat ka urusan salat Nabi Muhammad etikani langsung bi Gusti Allah tembus ka langit kaping petok ka mustawa ka angkui naremah parenta so seeko cak peristiwa Isra mi tak ekale buru enda ben Allah so jude gula ben sambian teh kan mangkana kau leben ajunan abdina mator ka ajunan saja ngireng pen nih salat entonon eki 2 rakaat 3 rakaat 4 rakaat sujud tegulaban sampian lebih ekale buri bi Gusti Allah etempeng sujud malaikat Jibril sepak polo ebu tahun terbarokah agapi terima agapi ibadana amin Allahumma ngarta langkong pamator je kaje salat kento mak je kaje makeh lah repot ada remah makeh lah sengka ada remah nikah hal paling ekele buri Allah mak sujud kento makan aja kaje makeh lah lesu ada remah makeh lah si ibu ada je kaje sengka makeh bah coba nih karo sampean saya sengka mak makeh saya ngocari pada sengkat kinon kan mangkan sampai saking derin penting salat eko caki as-salatu imaduddin salat kento pang agama nun kela nun panapa boleh agama setak roju mun tada pang tarop mun tada pang roju tak roju pakaje roju tak roju sampai ada buaki as-salatu rasul ibadah salat kak dinto cetak ka ibadah dek masih maksud salat cetak ka ibadah reng robatal tak andi tanang andi sokoh bisa aja lente kinot reng robatal tak andi sokoh andi tanang ki bisa arangka teh eki keng mun lareng robatal tak andi cetak be ki odi ate napa boleh sampian si odi mun tada cetak maki di andiin sampian mun tada cetak tak kira odi teh kinot Allahumma sholli ala Muhammad manter barokah agapi termanfaatah amin Allahumma mun wakil tak ningnya banyak teh de iya saya penting je cetot teh abis je tu kau cetot roa kana ja bulan benih kebut wi bah cetot aku haram tadi dang kau bah cetot aku je kiai Allahumma sholli ala Muhammad itu gula kasambu kereng rubatal ya Allah pangajin makai jenujon pakun temet agak nikah terus apolong sampai ke surga teretan lagi le mun ria pangajian mun reteh gege mun ria pangajian misalnya kamake 4 unsur pengajian bedakapi nang kanjeng makin mun 4 unsur pengajian bedakapi nang setong pengajian sing ngaji bekal sae semurok bekal sae sing ngaji juntrong semurok korang sampak sing ngaji juntrong sing murok juntrong kapi apaan? Pertama panggung agak panggung rek sepak ada remah eko cak sepak tak jauh keluban penonton tak semak keluban penonton gara-gara tak semak kelu tak jauh kelu teti temu jadi masih tedung jadi masih tak tedung gara-gara itu mau sini masih tak tedung sini masih tedung semurok juntrong sengaji
juntrong kebi. Cetak santak gila buk. Allahumma sholli ala Muhammad. Leare paham betul berarti panitia ke pengajian gue deh. Manteran terus istiqomah. Amin. Nomor 2 son. Dak remes son nyaman. Salah nyaman sonna posisinya sepak lah. Munare posisinya son dete. Dak remah panggung edina son tak jauh dari panggung madep ke penonton. Dadi semorok bisa ngontrol ke suara paski beda kontrol re. Ada kontrol nyaman teh. Kon benih kontrol teh. Kontrol. Dak ada maksud kontrol, semorok bisa ngontrol ke suara. Tahu bila begina suara tengki, tahu bila begina suara mabe. Gara-gara bisa ngontrol, semorok juntrong sengaji juntrong kebi. Apa kan iya kan? Itu lagi nah di tukang son. Jadi tukang son. Oh gini kaki. Itu lagi nah tukang son manter masuk suarga ben son asona. Amin kok son. Ikan nyaman buk. Masuk suarga sampai mikol son. Dapat ke bangla bengas suarga peta nyaki ben malaikat. Apa doreh? Paha jawab tukang son nih ke malaikat. Meki badan nak, bah, nek kamar yang kui Isra Mi'raj neng tunya nih. Siapa sih nyoro? Nabi Muhammad. Oh, mun dia iya. Amin koson. Ambu kana, malam kana. Siapa mau jago Allah ibu? Iya bidatu TV dan nak ya. Itu punya nyaman dengan bidatu tak burung jong. Jaga aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor 2. Audien mustami'in mustami'at. Dek remah 2 syarat wajib pemustami'in ben mustami'at ikalaku kabi ben sambian makin. Napaan? Pertama ansitu. Nomor 2 wes mau memperhatikan ngidingaki gare sepak alhamdulillah semorok juntrong sengaji juntrong paham beneda remah pukul senyatan kini kak oleh ide lambek puk gula engak ka lambek di umi gula lambek teh kina kana engak gula pek makin gula mun tak ngidi tedung ben umi iondu lambek kan kita ada listrik tahun sarang boloan teh ada listrik temar talpe paling raja temar setrungking lambek kui temar talpe kadang temar omplong gula tak ngidi tedung ben umi iondu ondu na umi senikah dung tedung cong jak kita mari lagi le kadek kaki buk apa iya buk ya deh marah gini kaki lo payaring dinaring kana Allahumma sholli ala Muhammad reng dung tedung cong tang kanca kenyang kebi sabareng korang sebudak sedeng ji ya buk kan mangkan apa setia pasti ide eka pidato ban kok setia ada ya Allahumma sholli ala Muhammad nomor 3 saya terakhir patoron kemarin ya malam labuk terakhir saya nomor 4 hal yang paling utama di dalam pengajian iya apa deh teh ya siapa ngajak jalan dong teh salah buku naing mun agak ada Allahumma sholli ala Muhammad ada remah aing mi termasuk unsur utama dalam pengajian nun kelanon mun beda aing iya adaan semorok
pas semurok suatu saat peka gerungan mun bade aing langsung ada aing ngenom abes sejong minta tu abes sering dinarik kana mapokok di bebo nginum eko Allah karim jak le kabala kiai kok ngenom ada aba bos kana mun ka kiai kana lo ya jangan bos segelu ada penting dia toko tato abos sering dina ada apa ribuk tanang cerita keji tanang as bak aja as ada apa deh sera bagus ada apa deh paningal soca bagus ada apa deh bungan apa deh bungan wah apa mun bungan teh benih bungan teh ampun ada apa deh cak colok le apa besar kana minta tu abes sering dinarik kana benih de remah takok suatu saat ajunan si hadir ke ento tretan pas ipa teka hajat ben Allah pas ipa kelar nang ke pengajian pas ngatore kiai ngunceng kiai pas ada eri agak buru kiai nah mari ada kiai nambah bedebu terejeka pas sambian mator tak langkung ke janggolan ke bedebu tere colon ajunan ke tak lebur kana apa sah pak aja apa boleh pesampak pak kompak tanang as pak aja tanang as cetak se mata so elong am colok le soko padeh terbarokah termanfaatah kalau ban sabab barokah pengajian malar muka cesake tertuli beres sendi otang tertuli majar sekita ada pak ke Mekah tertuli dapat ke Mekah selama reda pak terdapat boleh ke Mekah kalau ban sabab barokah pengajian malar muka abdina sareng ajunan tertek pamati abi Gusti Allah kecuali mate kalau ban nyambi Islam ban iman kalau ban sabab barokah pengajian malar muka acara kak dinto bekal istiqomah ila yaumil qiyamah amin Allahumma ampun sakadin toh pamator bang sompeng dari abdina mana bibada kacang kolangan pamator kak dinto murni dari kepuduan abdina tibi mana bibada kacang kolangan pamator kak dinto murni dari kepuduan abdina tibi nyona pangapora sesubung batasa mana bibada sesae kak dinto murni dari Gusti Allah manter barokah manter manfaatah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.